Invasion, M23 rebels now in full command in the city of Goma. The Rwandan-backed AFC M23 yujuje umwaka ifashe cyane cyane umujyi wa Goma. Ku munsi w'ejo rero ubwo bari gucelebra cyangwa se kwishimira igihe kinini bamazimwe umujyi, by'umwihariko kandi habaye imyigaragambyo, abaturage bigaragambya bavuga yuko batagikeneye perezida wa Kongo kuko ugereranyije n'ibikorwa biri mu mijyi AFC M23 iyobora, hanyuma ukaza kugereranya kandi n'uburyo uwo mujyi wa Goma n'indi mijyi imeze isuku ndetse n'iterambere ubona bihabanye cyane mu gihe gito cy'umwaka. Sibyo gusa kandi tugiye kuba tugaruka kandi ku makuru avuga ku buryo ku munsi w'ejo none hari imyigaragambyo ngo yaba yarabaye muri Uvira ariko ntibyamenyekana. Turaza kugaruka kandi ku buryo Rwanda rwamaze ngo kwemera noneho by'umwihariko ko rukorana n'izi ngabo za AFC cyangwa se ihuriro AFC M23. Nyuma rero turaza kugaruka kuri ONU yatangiye gufatira u Rwanda ibihano bikarishye, ndetse kandi ariko ntago tuza kwirengagiza cyane mu baturanyi hano muri Uganda. Muri Uganda naho ibintu ntago bimeze neza nyuma y'aho habaye amatora. Abizi yuko Bobi Wine yakomeje kugenda avugwaho byinshi, noneho biza kugaragara ko ngo yaba yishwe, ariko tubaje kubagezaho amakuru tuvuga ko yaba yaturutse ndetse akaba ari mu bwihisho kuva icyo gihe kugeza na n'ubu. Rero ntabwo Bobi Wine aragaragara aho yaba yihishe kugeza ubwo abasirikare ndetse igisirikare cya Uganda kigiye kumushaka iwe bagateragura hejuru ibintu. Umugore we amakuru akaba tugera avuga ko yaba ari mu bitaro yarakubiswe cyane n'igisirikare cya Uganda, akaba ari mu bitaro rero arembye. Ariko cyane ndaza kwibanda ku makuru y'umuhungu wa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Uyu nguyu akaba ari nawe mugabo w'ingabo za Uganda Kainerugaba, akaba ari generali. Rero ku munsi w'ejo ubwo yari ari ku rukuta rwa X yanditseho amagambo akomeye byateye abantu ubwoba ko bishobora kuba Bobi Wine agiye kupfiramo cyangwa se n'umuryango we bakaba bagiye kwicwa urusorongo. Hanyuma rero amahanga nayo akaba hari icyo yahagurutse avuga kwiri totezwa cyane ry'umuryango wa Bobi Wine ndetse n'abagize ishyaka rye, bakaba bagize icyo basaba. Ndaje byose tubive imuzi n'umuzingo, ariko cyane turaza kwibanda ku makuru yo mu karere k'iburasirazuba bwa Kongo. Ubwo ngubwo ndavuga intambara ihuje AFC M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC. Mbabwire ku makuru y'abanyamerika bamaze kugira Uvira no mu tundi duce AFC M23 yabiyobora Kongo baba batugose, bategereje ijambo rya nyuma rivuye bukuru kugira ngo bambure utwo duce AFC M23. Koko abahungu bo b'intare za Sarambwe baraza kubyemera, dore ko bakomeje urugamba nyuma y'uko bari gucelebrana intsinzi yego n'igihe bamaranye iyo mijyi, ariko amakuru yandi akaza avuga yuko ngo bashobora kuba bashaka kwamburwa ino mijyi Rubi na Rwiza. Rero iyi ni Umunara TV ikoze ibyo dukora kandi subscribe hanyuma ufungure n'inzogera kugira ngo tujye tubana munsi ku wundi. Wowe rero ubana natwe umunsi ku wundi uri umuntu w'agaciro, umuntu nk'umugabo. Reka ngaruka amasegonda makeya tuve n'imuzingo n'ubyikore mu masegonda make cyane. Ku munsi w'ejo rero ubwo hari Goma habereye ibirori byo kwizihiza umwaka. Iri huriro AFC M23 rimaze rifashe uyu mujyi wa Goma, Bukavu ndetse n'indi mijyi cyangwa se utundi duce. Iri huriro AFC M23 rimaze umwaka rigenzura. Ibintu bitishimiwe ku ruhande cyane rw'ubuyobozi bwa Kongo, bavuga yuko bari gukinira mu mitungo ya leta ndetse bakaba ngo bari kwangiza imitungo ya leta. Ariko nanone ku ruhande rw'abaturage bo bari bishimye cyane, dore ko n'ubu ngubu tayari hari imyigaragambyo yewe mu gace ka Uvira naho hakaba harabaye imyigaragambyo ku munsi w'ejo ariko itaramenyekanye. Ariko rero cyane abaturage bagoma bo bakaba bari gutaka batakambira amahanga bavuga ko batagikeneye uyu perezida wa Kongo
Chilombo Felix Tshisekedi ko ibye nta kigenda, dore ko bagenderanyije ngo agace ASM23 iyobora urirangije nka Goma umutekano ni wose, isuku, iterambere, abaturage barakora, ubujura ntabwo, nta basoresha imisoro y'ikirengera, dore ko aho ASM23 iyobora ibintu byose buri control kandi ko nta ruswa yewe nta no kwamburwa kuhaba. Ariko rero mu duce Chilombo Tshisekedi Felix Antoine akiyobora ibyo bikaba bikomeje kugaragara yuko imihanda ikimeze nabi, abaturage batishimye, bamwe bicwa, abandi bakaba bakwamburwa ibyabo, ndetse bivuga yuko ngo n'umutekano yewe n'iterambere ari hafi ya ntabyo. Ibyo byagaragajwe cyane cyane n'abaturage ba Katanga, nabo bavuze ko hafi aha mu misiza baza gutegura imyigaragambyo yabo. Muri Uganda rero uwitwa Yoweri Kaguta Museveni ngo yaba ari gutoteza cyane umuryango wa Bobi Wine we n'umuhungu we, ubwo ndavuga umugaba mukuru w'ingabo y'igisirikare cya Uganda, uyu nguyu akaba ari General Kayine Rugaba. Uyu muramumenyereye cyane cyane ku munsi w'ejo rero yikojeje ku rukuta rwa X avuga yuko abari bavuze yuko ngo bateye umugore wa Bobi Wine ngo bakamukubita ndetse n'ibindi, ubu tuvugana akaba ari kwa muganga. Aragira ati twebwe ntabwo dukeneye umugore cyane ko no mu nshingano zacu hatarimo gushaka abagore kuko twubaha abagore, ahubwo dukeneye ni ako kabobi nk'uko we amwita, ati niyigaragaze kandi aze vuba. Hanyuma amahanga rero akaba cyane cyane nk'Uburusiya bukaba bwahise bwandika itangazo rikomeye ryandikira perezida wa Uganda nyine rimubwira ngo areke gutoteza umuryango wa Bobi Wine vuba vuba, kandi areke basubire no mu matora byanyabye. Se koko Yoweri Kaguta Museveni araza kubyemera nk'uko amahanga yatangiye kumuhagurukira, dore ko atari icyo gihugu gusa, ni ibihugu byinshi byatangiye kumwandikira bimubwira ngo ahagarare gutoteza umuryango wa Bobi Wine by'umwihariko. Ntugiye kure n'andi makuru ndaje tubive imuzi n'imuzingo.